Ulat ke Jylla upagu cohan dangshan ulai jingmynjur ya ke KHADC Establishment, Management and Control of Market Second Amendment Regulation Act ahaja arhuai kaban pelenti ya ke KHADC ban penbet ya ke minimum support price lani MSP aga juk kapor ban khang ya baro kinong khai ban ot kilo habe day bat ki marab abakrench kila patai khubor negasngi ka EM bakhmi ya khai pateng ke Congress Mary Karpuri kala ong ba ke KHADC sen kan sa penmi ya ke jing penbena hadian ba ulat ulai jingmynjur yak ne ka an badon kam naga benta banyada ya ke bah kamiat jong kinong rab ha ka apun riu terik unaitung kat kum ka jing yatu jongka ya ka jing ot kilo ya ki marab dai ban sange shisendon habaro ki yo ki hat ki bahap apo ka top scheduled area hadian ba KHADC kala penmi ya ka jing penbena kala ong ru ba KHADC ka dang ya shakamat ha ka ban penbet ya kamat halo ka MSP more kadi with immediate effect kala come into force with immediate effect. It has already come into force. But kibabon balang kilayo ika copy jong kaneka Amendment Act. Kilabon kilayo. Te menta kadi sang nangi ka district council bangin ay ki notification. But once bangila notify mga laong IP bakanika ay kala dadong syadong balada kino kibapin kangro ninom na aban compromise because haka ay kala crenshay kino bapin kanya kikindon jong kaneka Amendment Act ngin hap ban penalize. Ka Rock the Ribbon Youth Festival ahajar aphula